Pozdrav, dobar dan ili dobro večer. Kada sam počinjao da snimam ove kratke priloge za YouTube i ove kratke preporuke za čitanje, mislim da je glavna ideja bila da predstavim neke knjige koje su možda bile značajne za mene, za moje odrastanje i čini mi se da je Schopenhauer jednom prilikom rekao da, ili negde napisao, verovatno negde napisao, da je besmisleno pitati nekoga šta je sve čitao i da je to otprilike isto kao da ga pitate šta je sve pojeo u životu. Jer se i to što smo pročitali nekako ugrađuje u nas. Evo jedne knjige koja je zaista bila veoma značajna za mene i za to neko moje odrastanje i možda za ulazak u veru. Dakle, u pitanju je knjiga koja se zove Srpske slave. Izdavač je Litera, a pojavila se, eto kao što se vidi, 1988. godine, štampana u Beogradu. U stvari, u osnovi ove knjige, i mislim da je to vrlo značajno, se nalazi jedna ranija publikacija koju je dao blaženo počivši episkop Braničevski Hrizostom, koga smo već pominjali kada smo se dotakli zbirke njegovih beseda koja se zove Tihi glas. Ovo mi je bilo fascinantno, kad sam bio, i sad još uvijek mi je fascinantno, to je jedna zbirka ikona u koloru koja stoji tako na početku i koja u stvari služi da pokaže i da ilustruje kanon ikona, premda se ikone koje su ovde date kao prilog i kanon koji se opisuje kasnije ovamo u knjizi za poneki praznik ne slažu baš u potpunosti. Ali dobro, to je evanđelisti. Treba znati da verovatno postoji čitava jedna generacija ljudi koji su verujući i crkveni, a koji su u stvari u crkvu ušli upravo preko knjige, odnosno preko te, makoliko da ona bila oskudna, ipak su to bili mnogo veći tiraži nego danas, preko te verske štampe koju je Srpska pravoslavna crkva u Titovoj Jugoslaviji i post-Titovoj Jugoslaviji ipak nekako uspevala da proizvede i da predoči i predloži ljudima. Ova knjiga je svakako bila među njima. Ja sam bukvalno to što sam ovde pročitao apsolutno sam smatrao istinom koja nema razloga da se dovodi u pitanje. Dakle, ovo je knjiga koja opisuje pojedine praznike, pokretne i nepokretne, podeljeni su u nekoliko grupa: praznici Hristovi, bogorodični, anđelski, praznici apostola, praznici mučenika i tako dalje. Dakle, postoji grana jedna teologije koja se zove eortologija i koja se tiče praznika. Šta se proslavlja, ko se proslavlja. Naravno, teologija je u stvari jedan jedinstveni korpus gledanja na čoveka i odnos čoveka i Boga. Tako da te podele su, te neke grane su u stvari veštačke. Pa tako i ortologija, ona u stvari ima jaku korelaciju sa agiologijom, sa asketikom, pa i sa etikom, sa liturgikom. Sve su to u stvari grane koje su povezane i one su u stvari sve teologije. A pre svega i pre bilo čega, kao suština praznika, jeste u stvari molitva Bogu i molitva svetitelju da nas molitveno zastupa pred Bogom.
Dakle, u ovoj su knjizi objašnjeni praznici, zašto se slave tada, kada se slave, date su kratka žitija tih svetih, neke napomene opšte, ali knjiga je vrlo zanimljiva po tome i sad tu pravi otklon od teologije, što daje i sijaset nekih narodnih običaja, što je više, neuporedivo više etnologija nego teologija, ali ona svakako daje, jasno je u stvari u tekstu odvojeno da su to narodni običaji i da to nema puno veze sa crkvenim učenjem. Sjajna knjiga. Na mene je izvršila jak uticaj. To je bila jedna divna knjižara u Paraćinu nekada. U Paraćinu je u centru grada postojala jedna robna kuća koja se zvala Šumadija. I to je bilo neko paraćinsko trgovinsko preduzeće, vrlo jako i ugledno i tako, koje je, kao i mnoga druga preduzeća, nestalo u ona srećna vremena vladavine Slobodana Miloševića, kada je mnogo što nestalo što je bilo dobro. Sam objekat nije nestao. Ironija sudbine. Danas u većem delu objekta u stvari i kineska robna kuća. I to je valjda ilustracija naše sudbine. Mislim, to je i dobro što je tako. Bilo bi glupo da prostor stvari prazan, nego eto. Uglavnom, oni su imali sjajnu knjižaru koja se nalazila u prizemlju i čini mi se kad se uđe u prizemlje sa desne strane od glavnog ulaza. I ova knjiga je tamo i kupljena. Imali su sjajne publikacije i kad god su me roditelji vodili tamo, ja sam trčao do te knjižare. Dobro, dakle, ova knjiga je zaista sjajna. Ima sada mnogo različitih knjiga koje se bave istom tom tematikom, ali čini mi se da nijedna nema tu lepotu. S jedne strane zato što se oslanja, kažem, na ranije delo vladike Hrizostoma Braničevskog, a s druge strane što je pisano u jednom maniru koji je reflektovao te neke pozne 70. i prvu polovinu 80. godina i taj jezik tada je bio zaista lep. U to vreme mislim da ljudi to nisu mogli da uoče jer nisu znali šta će se desiti kasnije i koliko će jezik doživjeti jednu strašnu degradaciju, pre svega u pogledu dubine, da će 90. godina jezik da bude sveden na neke kratke, besmislene rečenice, na neke skraćenice i na jedan sleng koji nikako nije blizak srpskom jeziku. Dakle, srpske slave pronađite, nećete se pokajati.